Bapak neng taganupan, bani panorang onsiol hita isise marito ni hatani ne bata, na gabi pergogo bata bani panorang sadarion halani ai, pa ondos kon hita dirita marito ni martonggo mahita. Hamba pa namin na marianan inagori atas, terpuji jana termulia ma goranmu tongon Tuhan. Halani Bapa, sonini bujurmu holong ni atemu, apa hidup ni urmu huban nami, na tetap ham mammeregogo. Mammerehon hajor gitu ni aku lahu ban nami rosidas bani panorang on ibagas nasihat jorgit hanami Bapa. Terima kasih bamu Bapa nalahu iparsahap kon hanami marito ni hatamu pergogoi ham hanami ase marulih kanami bani hatamu on. Amin. Bapa nang kita ganupan hatani ne bata nalahu ipa ondos subata bani panorang hemarabu 26 Oktober 2022 on. Ay mana ibuat humbani sada Korin bindu 15 ayat 22 nini sonon hatani naibata. Ay songon marhite sada jolma roh hamateyan. Sonaido marhite sada jolma adong parpuhoon humbani namate. Sahalinari ibasaon hanami sada Korin bindu 15 ayat 22. Ay songon marhite sada jolma roh hamateyan, sonaido marhite sada jolma adong parpuhoon humbani namate. Humbani bahasa Indonesia ya tahun. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bapak nang ita ganupan bani panorang oni pa ondos subata pasal hatani naibata napa ondoskon ay hamatian nini. Nahado hita memahami pasal hamatian on bapainang. Jana masih do jolma maningon mati itini. Masih do jolma maningon marujung golu. Dikon dunia hasiangan on. Atape mana dikon tanong on. Masih maningon mati. Tentu on suku-sukun na mungkin agak susah ijawab hita. Atape nah hita pasti mabiar do anggo pasal hamatian isa hapi itong-atong hata. Jana anggo isukun jol malang adong nasiap. Anggo isukun rado hita mate itu tulang adong nasiap. Apalagi pasal panorang atigan. Sanggah huado hita marahado hita bani panorang ay. Baru hita membotoh. Atape adakah yang tahu tentang kematian? Salak bilang adong na membotoh. Pitah na bata. Tapi masih maningon mati itene. Masih maningon marujung golu jol main. Jana memang adong dohal amakatahon bahasa HP. Pasangan ni namang gulu. Atau petunangan ni namang gulu. Ay mahamatian. Masih ondos subani jol hamatian intene. Masih lang manggulu lah. Tetap terus bani dunia on. Bani hasiangan on. Hasialan ni bapak nang hita ganupan bani suku-sukun si sonon on na mambani hita si pata gubir pasal hamatian. Tapi ijon ni pa ondo subata marhito ni hata ni bata. Ay mana makataon ay songon marhite sada jolma roh hamatian. Isido sada jolma na parohkon hamatian on. Tutu bapak nang hitam maningon mandingat. Bani kisah ni ay maadam pakon hawat ini. Na diar hinan sonin ito panay bata jolma in. Diar ito pa nebata haganu panduni on pakon isini rupo siya ito pa nebata jolmain. Ria pakon hawa ito pa. Ase ibagas na diar ganu pa natino pa ni nebatain. Jana hubungan komunikasi ni nebata pakon jolma luar biasa tene. Jana terjalin erat. Tapi masih ada hubungan na diar tumang ay. Masih gado haganu panjalinan na diar ay. Marhityo ni dosa ni si Adam. Ado dosa ni Adam bapak nang. Tiba toh kita do tene. Na ija si dia mardosa marhityo na ipangan buah na adong itano Eden ay na ilarang ini bata. Janah haganupan dosa ay makorhon ni si dia iusir bahkan haganupan ginopar ni marhasusahan hona haganupan. Asyang goya tahun ijon marhite sada jolma do. Hasil minta kasboy dida kita ay mabani Roma atau Rom ayat Rom bindu 5 ayat 12. Rom bindu 5 ayat 12. Nini sonon.
Anggo bani priko bagali dosa pakon hamatian roh marhiti si Adam. Tapi hidup ni hurn apa hagoluan roh marhiti Kristus. Halani ai songon na masuk dosa hu dunia on marhiti sada halak anjah marhiti dosa in roh hamatian. Anjah sonai madas hamatian in bani haganup jolma halani haganup si dia mardosa. Bapak inang kita ganupan sadar do hita bahasa dosa hamatian ai. Hamatian adalah buah ni humbani dosa na ihorjawan ni Adam. Asi haganupan do iwarisi dosa ai marito ni hamatian no konai ai. Tapi hamatian na imaksud to maijon bapak inang hita ganupan adalah hamatian ibagas milik ni Kristus. Kristus do si mada hamatian ai. Asyang gue terus kon hita banitis ni ambilan taon ni hatahon do bahasa ai songon marhiti sada jolma roh hamatian sunai do marhiti sada jolma adong parpuhon humbani namate. Bapak nang hita ganupan masih sunai hatahon Paulus tunga-tunga ni Kuria Korin on. Apa adong na terjadi tunga-tunga ni sadia Kuria Korin on. Aha na terjadi bani si dia masih adong hata ni Paulus patugah kon adong do parpuhon bani namate nini. Hala ni keraguan ni sadia bahasa ija mungkin adong parpuhon anggo do mamate ya mate ma marujung goluh ma sing adong be hal na mustahil do ai. Totu hal on gabe naborat do ibagas Paulus na mangambilan kon hata on. Halani si dia lang yakin adong parpuhon bani na do posi marujung goluh. Totu si soya-soya do ambilan nami sa do kaon. Anggo ay do iparimbagas kon kuri ay. Tapi ijon ipatakas Paulus. Siya do jolmain na mamuka. Tapi Jesus Kristus do. Lazarus na ongga mate jana ipapuho Jesus Kristus. Bahkan Jesus Kristus na do mamanaluhon hamatian in. Puho iya jana patuduh kon hubani jolma. Bahasa ia sanggup. Bahasa ia memang puho maningon ay ma, itu adalah kuasa ni bata. Jadi ijon ma ipatotap Paulus tunga-tunga ni Kuria Korin. Asisi dia martotap niuhor, marhapur sayaw na tugu. Jana adong keyakinan bani sadia. Mate pejol ma ipapuho do bani panorang parpuhoon in. Jana wadidah kita bani kesaksian ni Yesus na puhoin dos kon songon na modom do. Dos kon na songon modom do jana ipapuho do atape ipabakit do bani panorang parpuhoon in. Artinya ijai di dah kita ada kebangkitan setelah kematian. Asi bapak yang kita ganupan bani goluh taon. Totu rado hita ragu tene. Rado hita mabir. Rado hita khawatir. Nah adu tentang hamatian on. Apakah hamatian do ujung ni? Oh lape nini. Lape hape hamatian ujung ni. Ala ni adong parpuhoon. Holi. Isi na layak ido bine bata. Paruhuman ay. Isi na bujur. Isi na persaya ibaga sa bujuron ni. Persaya jana makorjaon hor jana bujur. Ay do persimada bani surga hasonangan ay. Asi bapak inang margogo kita marhito ni hata ni nebataon. Jana marilah selama kita hidup. Hiduplah untuk Tuhan dan menjaga kekudusan tahu bani nebata. Menjaga hapa singanta kekudusan taon. Jana menjaga persayon taon ase. Terus kita bani nebata marhitiwan ni tetap kita merondos ni oro bani nebata. Dosa na iwariskon ni Adam ay mahamatian, tapi janganlah takut dengan kematian. Halani hamatian ay milik ni Kristus. Jana ipapuho do bani panorang parpudi. Tapi anggo persaya do hita ibaga saluahon na ibero ni Yesus Kristus. Jana ihorjon hita horjana madear buani persayon ta ay. Hita do parsimada bani surga hasonangan ay. Aido pangarapan ta. Margogo kita bapak inang. Jana selamat beraktivitas ma untuk sadarion. Amin martonggo mahita. Bapa na surga terima kasih bani hatamu na dumay paondos kon hamhuban nami. Tuhan ibutuhkan kami do pasal hatamu on. Hape Tuhan. Hamatian ay bagian ni halak pardosa na iwaris kon ni Adam. Nalang terkahuan ni jolma. Tapi hamatian ay pe ibagas Kristus do. Jana sada halak ay ma Jesus Kristus na dumamanalon kuasa hamatian. Jana puho. Tutu ondo harapan ni halak na persaya Tuhan. Ibagas hidup ni hurumu. Jana ibani na mandalani guluon. Tetap hanami marondos subamu. Poripe Bapa bagi-bagi silupa konon. Poripe Tuhan. Pudas idilo ham halak-halak na iholongi hanami.
Poripe adong nama rujung golo na lapi bani panorang ni namin menurut nami. Tapi haganupan in Tuhan. Ipabotoh kon ham. Rusia mudo hubani haganupan jolma. Jana adong do panorang parpudi aima ari parpuhoon. Ipapuho ham do haganupan halak na mate. Jana ibotoh kanami. Ternyata markuasa doham. Bani janjimu, bani hatamu na ipatugah kon ham. Kuasa hamatian do may daluhon Jesus. Jana ibagas na manggolo, ibagas sa porsayan pakon hidup nihor. Ay maharapan nami Bapa, ibagas hidup nihor mumaha nami, na mandalani ari-ari ni golo nami. Pori pijup pa panorang nami bani, hamatian in. Tapi mati ibagas Kristus doha nami, jana haporsayan nami do na paluah kon hanami. Terima kasih ma bamuham Jesus, sadarion ondos bamuma horja nami, jana marulih kanami bani horja nami. Amin.